«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Устранить. Юк итеу. Устранить нарушение. Етешһеҙлектәрҙе юк итеу. Устранить нарушение. Етешһеҙлектәрҙе юк итеу. Чтобы устранить нарушения на заводах Башнефти, потребуется до 45 миллиардов рублей. Башнефть заводтарындағы етешһеҙлектәрҙе юк итеү өсөн 45 миллиард һум аҡса кәрәгәсәк. Чтобы устранить нарушения на заводах Башнефти, потребуется до 45 миллиардов рублей. Башнефть заводтарындағы етешһеҙлектәрҙе юк итеү өсөн 45 миллиард һум аҡса кәрәгәсәк. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».